Je namuborotse umubwire ngarakorezwa misire mu kanwa. Uko byatangiye. Aro. Wetwi uri he? Ndano mu gasantere. Okay, uri hafi y'abagenti. Uri gushaka kunyereza amafaranga? Oya, sheri wawe yarambye ngo mwohereza amayinite ya 3. Amafaranga yaragusigiye? Hoya waramamagara bimbwira ngo hoya kubuze ku murongo. Je namuborotse umubwire ngarakorezwa misire mu kanwa. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Yego. Aro. Ako twijembe na wagira ngo uravumye kabisa. Nakoze iki? Uziko na mukobwa ndabona mwabaye inshuti ngo mumarane kabiri. Sha mwana bera n'umwako. Wowe nabyo umwako wewe nabyawe. Uziko nakagakobwa kakayobe numvisha ngo nago mukiri kumwe. Sha Kavumbi agiye nabo baza bananiza. Akibaze ngo icyo dupfa nuko nabakeye. Zitanga nyine urazimana haraho ziranguru. Sha Kavumbi zihorere. Buri munsi nawe nanga amafaranga se n'ikibina n'abandimo. Ahubwo ndumva ho nanihangana. Yibashaka kavuga amafaranga nahita mutitaka mu maso mwigendera. Aro. Ariko twimaze kubana ko abantu batagihuba kabisa. Byagenze gute? Uziko ya video postinze mu gitondo. Buri muntu wose wayirebye na irayikinze. Ariko sasa wabesha. Bana dufollowinze se? Umva ndagaso. Notification 99 plus za follow gusa. Aho babisubiyeho akubundi ko bitanagoye kureba ku ifoto yacu gusa karagasaraba kumuntu kubagakandaho. Nyine nta kigoye ahubwo nuko tuba tutababwiye. Kandi abafana bacu baranadukunda. Okay, nari ngiye kura kuri video njye gupostinga. Ndeke kuba following. Aro. Ese twi irafoto mbanye kuri sita turi kumwe n'umucacuru uriya ni kaka wawe. Kavu, biyo bwa mbere n'ubwa nyuma. Uranaga n'umukecuru n'ebya nyoko. Ese twi aho ugiriye Kigali ko numva hahindutse mwana. Wowe nabyo guhinduka man. Egira n'inshuti yanjye. Nginshuti yawe. Busheri cyangwa busanzwe. Wowe n'umusheri. Wabonye se nisondeka. Mana yanjye. Twikumva baje nari so mwana. Kavu, uvuze gute? Kigali rakongoje nawe ugiye mu mashuga mami. Urimo satani. Cyane rwose baranibo do amafaranga. Ishinga ubwo bufaranga. Hari igihe bazakuzana utakibasha no kumara agakombe k'igikoma. Iyi ndirimbo ngomba kuyumvisha Twiri. Kanza mitana namuhamagara kwanza. Aro. Shatwi numvisha indirimbo ariko ntuyumva iragukora ku mutima kabisa. Shaka Vumbi ugabanye ibikabyo. Oya shatwi nabyo ibikabyo none ndi seriye kabisa. Ngo indirimbo kandi rinkore ku mutima. Seriye bayitukuri ni yari DJ OK. Ngo ri DJ OK. Niyo kuri YouTube video uriho gereva nava ahubwo nayirebe. Ubwo izina ryayo nukuri by DJ OK. Aravuze ngo naho nago wibeshe. Gusa wibuke kumuganda subscribe. Aro. Shatwi none amateka kabisa. Byagenze gute? Mana yanjye unagura ajya kuri TikTok ngurebe koko. Twarabwe na miliyoni. Bigenda gusa nkabyo. Uziko baturayikinza mu minota 30 ndikanga. Kuri TikTok yacu cyangwa ni yabandi? Oya ni Twiri TV yacu. Bibutse no kudufollowinga. Umva ndagaswe abafana bacu se subaza. Akanda kugatima itekana no kuri follow. Aro. Watwi umaze utese mwana. Shanaga neza mwana Kavu. Bikugendekeye gute? Sha mwana byihorere. Ubuse bagiye ko shiranye twashwanye. Uravuga Ivone? Ivone nyine kuva wa muntu. Twase dushwana. Umva ye, ukamubaba Yesu. Nababara sesera umukunzi wanje. Aho guserebura uri mu marira mwana. Ngo nserebura. Kavunu ko kuteye mwana. Userebura nyine. Niwe wakwanze cyangwa niwe wamwanze? Okay, reka ngugire inama ya kigabo. Twete dusubirana. Oya nabyo gusubirana. Ahubwo yafata ugo rukundo uruvunjamo umukino w'amakarita. Hanyuma umukobwa akina umutima wawe. Wita ikindi isuku utabika. Aro. Twi umeze ute mwana? Meze fresh cyane. Ase twikuba ko wabyigiye mu ishuri cyangwa niba abasaza bakaritsiye bakwigishije. Reka ari mu ishuri nanamenuje. Nose ko meruka mu rugo bagutuma ngo uzubapimira fondation ya metero enye n'igice. Iyi niyo wapimiye cyangwa wabasondetse? Hagiye wipimira. Nge nabishyize kwitambara ni neza. Ngo ni neza kandi nyine ngo warabimenurije. Cyane rwose na certificate ndazifite. Ako twi ahantu nisubiriyemo nsanga ni metero enye na 30. Igice cya metero n'igice cy'isaha wigeze ubona hari aho bihuriye. Cyane rwose 30 ku 30. Okay, reka ibi mbyikosorere. Hari gihe wazapima handi bakagupima indi. Aro. Watwi kuri YouTube mbonye indirimbo ariko kabisa.
kabisa ibiki wowe imeze neza rwose si ukubeshya uzi ko ndi kwicara ikangaruka mu mutima shase se mwana ntugakabye iyo ndirimbo simeze ite umva bayita ukuri ariko irakosoye byatari ngo ukuri ukuri rwose ni yari DJ Oki mfasha ujya kuri YouTube yumve uranshimira nyuma ubwo kuri YouTube amazina ni ukuri by DJ Oki wumva indirimbo yubaka wana urimo satani